Musi mwiza ndetse n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza kuri mwese mukomeje kudukurikira ku muyoboro wacu w'amakuru yizewe kandi agezweho mu buryo bugezweho gatanu kuri gatanu. Jya musi iyo video yawe hepfo gato mu ruhande rw'iburyo, ntago bigoye cyane, ukore kuri subscribe hanyuma ujye uwa mbere mu kuba wabona amakuru mu gihe amaze gutegurwa ndetse no gutunganywa. Tujye kurebera hamwe ibirebana n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi zikomeje gukubitirwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe rero ubu Burundi bwavuze ko rero kohereza ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byari mu mugambi rero wo kwivuna abanzi ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi barimo umutwe wa Regitabara akunze kumvikana hungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi mu bihe byagiye bitambuka. Amakuru aturuka mu gihugu cy'u Burundi aravuga ko mu cyumweru gishize hari abasirikare benshi bo mu ngabo z'iki gihugu bishwe rero na abarwanyi b'umutwe wa Twirwaneho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko aba basirikare biciwe mu mirwano yabaye kwa kabiri ku itariki 15 Mata 2025 n'imirwano kandi yabereye muri territoire ya Fizi mu ntara ya Majyepfo. Burundi kandi busanzwe bufite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibihumbi by'ingabo rero zoherejwe mu ntambara. Ihuriro ry'ingabo rero za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirwanamo n'imitwe irimo M23 ndetse na Twirwaneho. Amakuru kandi aturuka mu gisirikare cy'u Burundi avuga ko imirwano yo mu cyumweru gishize rero yari yoherejwemo abasirikare barimo abo mu butasi bwa gisirikare G2 ndetse nabo mu mutwe w'ingabo zidasanzwe uzwi nka Unité des Opérations Spéciales. Bose rero ngo bakaba bari bambaye civile ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Aba basirikare kandi babarirwa mu magana nk'uko aya makuru abigarukaho ngo binjiye muri Kivu y'Amajyepfo banyuze cyangwa se banyuze ku mwigimbakirwa wa Ubugari rero uherereye mu kiyaga cya Tanganyika. Kugeza kuri ubu ngubu kandi umubare nyawo w'abasirikare b'u Burundi baguye muri iyi mirwano ntabwo uzwi, gusa hari amakuru avuga ko rero hapfuye abasirikare bagera kuri 18 ku buryo imwe mu mirambo yabashoboye rero gucyorwa rero indi igasigara ku rugamba nk'uko aya makuru akomeza kugenda itangaza. Ivuga ko rero kandi hari abasirikare benshi b'igihugu cy'u Burundi bakomeretse ndetse bamwe muri bo ngo banarohamye mu kiyaga cya Tanganyika ubwo ubwato bwari bubatwaye bwakoraga impanuka kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Hari kandi n'abafashwe mpiri ku ruhande rw'umutwe wa Twirwaneho waruhanganye n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi muri Sud Kivu nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka cyane cyane kubirebana n'iyi mirwano yose ya abaye. Amakuru kandi akaba aje akurikirana yavuga ko hari abasirikare 12 b'igihugu cy'u Burundi nabo bari bitabye Imana. Namakuru avuga ko gatanu ku itariki 18 Mata nibwo rero ubwato buto rero bwitwa Vedette Rapide bw'igisirikare cy'u Burundi kirwanira mu mazi bari abasirikare rero barimo bagakoze impanuka. Amakuru kandi aturuka mu gihugu cy'u Burundi avuga ko ubasirikare bari harimo abasirikare bagera ku 9 bakomerekeye mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho Burundi busanzwe bufite ingabo nk'uko aya makuru abitangaza. Ubwato kandi ngo barimo bagaruhamye ubwo bari bugeze rero hafi y'ikirwa cyitwa rero Ubugari giherereye mu kiyaga cya Tanganyika, asanzwe rero haba imwe muri batayo y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. N'impanuka kandi amakuru aturuka mu gisirikare cy'u Burundi baje kwemeza ko yatewe n'umuhengeri ukomeye bari mu kiyaga cya Tanganyika kugeza kwa gatandatu w'icyumweru gishize, kandi imirambo y'abo basirikare bari muri buriya bagato nta numwe wari wakabonetse, nubwo ingabo z'u Burundi zirwanira mu mazi zari ziriwe zishakisha rero abo basirikare kugira ngo babashe kuba bagezwa mu gihugu cyabo ndetse banashyingurwe nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigaruka. Ni byinshi bitandukanye rero birebana n'ayo makuru cyane cyane kubirebana n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Mu yandi makuru rero reka nkubwire ko arebana n'igisirikare, ndakubwira ko ingabo za Sudani y'Epfo amakuru aturukayo rero avuga ko zamaze kwisubiza umujyi wa Nasiri, akaba rero ari umwe mu mijyi ikomeye cyane, n'umwe mu mujyi kandi wari warafashwe n'ingabo zitwa White Army nk'uko aya makuru abitangaza. N'ingabo rero z'igihugu cya Sudani y'Epfo CCPDF zongeye kwigarurira umujyi wa Nasiri muri leta ya Upper Nile zari zaratakaje nyuma y'imirwano ikaze ingabo z'umutwe w'iyisi White Army kuva muri Werurwe uyu mwaka. Umuvugizi kandi w'igisirikare cya Sudani witwa Lwakikwange yemeje ku cyumweru mu magambo yuko rero kwigarurira umujyi ukomeye wa Nasiri ari impano ikomeye cyane ku basirikare bishyuye ikiguzi kinini mu gihe cyo kuwurinda ndetse no kuwusubiza nk'uko tubikesha nyamakuru cyitwa ChinaDailyAsia.com. Amakuru avuga ko rero muri Werurwe imirwano ikaze yatangiriye mu mujyi w'ingenzi wa Nasiri hagati y'ingabo za Sudani y'Epfo ndetse n'inyeshyamba za White Army, umutwe kandi w'ingabo za leta ivuga rero ko ufitanye isano n'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya SPLM-IO. Ikindi kandi ubutegetsi
ndetse n'igisirikare cya Sudani cyatangaje ko rero bije rero nyuma iminsi mike rero igisirikare cyongeye kugenzura icyicaro gikuru cy'intara ya Ulang nyuma y'intambara yamaze icyumweru yabahuje n'inyeshyamba za White Army nk'uko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho ku ruhande rwa Sudani cyane cyane kubirebana n'iyo mirwano yose nk'uko ayo makuru akomeza kugenda abitangaza. Reka nkubwire ko kandi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda hari amakuru avuga ko rero cyamaze gusinyanya amasezerano mu bya diplomasi n'igihugu cya Pakistan. Urabizi ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda ari muri Pakistan. Guverinoma y'u Rwanda kandi n'iya Pakistan basinya amasezerano y'imikoranire ajyanye no guhugurana mu bijyanye na diplomasi. N'amasezerano kandi yasinyiwe rero ahitwa Islamabad muri Pakistan mu ruzinduko rw'akazi minisitiri w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe ari kugirira muri Pakistan guhera kwa 20 Mata 2025. Mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye kwa 21 Mata 2025 ku munsi w'ejo hashize, minisitiri Nduhungirehe yavuze ko ibiganiro yagiranye na Ishak byagarutse ku ngingo zitandukanye ndetse ko impande zombi zasinyanye amasezerano yo guhugurana mu bijyanye na diplomasi. Agira ati rero mu biganiro nagiranye na minisitiri w'intebe wungirije wa Pakistan witwa Ishak Dalla twagize amahirwe yo gusuzuma umubano n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi ndetse twasinye amasezerano yo guhugurana mu bya diplomasi. Yakomeje avuga ko kandi mu bindi bigambiriwe rero harimo kandi uburyo bari basinyanye amasezerano no mu zindi nzego zitandukanye cyane cyane ko azagira inyungu ku baturage bo mu bihugu byombi yaba u Rwanda ndetse na Pakistan. Agira ati ndi kumwe n'inzego zitandukanye zirimo urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere ndetse n'abayobozi baturutse muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Turi kureba uburyo twasinyanya andi masezerano mu nzego zitandukanye kandi azagira akamaro ku baturage bacu. Nduhungire kandi yasobanuye ko amasezerano hagati y'ibihugu byombi yerekana ku Rwanda rwifuza gukorana ubucuruzi n'iki gihugu ndetse no gufasha abanyapakistani gushora imari mu Rwanda, na cyane ko rero rubarizwamo amahirwe menshi y'ishoramari. Minisitiri kandi Ishak yavuze ko mu gukomeza umubano w'ibihugu byombi muri 2021 Pakistan yashyizeho ambasade yayo mu Rwanda. Mu gihe rero uri cyangwa se mu gihe muri uru ruzinduko Minisitiri Nduhungirehe arasiga rero hafunguwe na ambasade y'igihugu cy'u Rwanda muri Pakistan. Agira ati rero umubano w'ibihugu byombi ukomeje gutera imbere mu buryo bugaragara ndetse tuzakomeza kuwuzamura no mu myaka iri imbere. Mu nzego z'ubufatanye twahisemo kandi harimo ubucuruzi, ishoramari, ubufatanye mu bya gisirikare ndetse no mu bya diplomasi. Mu gihe Pakistan kandi iri mu bihugu bya mbere bitumiza rero bimwe mu bicuruzwa by'u Rwanda nk'icyayi, ikawa, avoka n'ibindi bikomoka ku buhinzi n'ubworozi. U Rwanda narwo rero rutumizayo ibikoresho by'ubuvuzi, umuceri, ibikoresho bikenerwa mu gukora imyambaro, ibyifashishwa mu ikoranabuhanga ry'ubuhinzi ndetse n'ibindi. Nari bagiye ko umuceri uva muri Pakistan ngira ngo rero mu myaka yashize mu Rwanda murabizi ko abantu bakunda kurya umuceri cyane, bari bamenyereye umuceri uturuka muri Pakistan. Ubwo rero Pakistan rero umuceri wawo urumva ko ari bimwe mu bicuruzwa bizanwa mu gihugu cy'u Rwanda biturutse muri Pakistan. Imikoranire hagati y'u Rwanda ndetse na Pakistan rero impande zombi zikaba zariyemeje gushyiramo imbaraga mu kugira ngo rero iyo mikoranire igerweho mu buryo bugezweho kandi ikindi kandi itangwe umusaruro ku baturage b'u Rwanda ndetse n'abanyapakistan. Impande zombi rero zikaba zaragiranye amasezerano arebana n'uburyo rero ishoramari rishobora gukomeza gukorwa ku ruhande rw'u Rwanda ndetse no ku ruhande rwa Pakistan, ariko by'umwihariko rero bakarebera hamwe icyateza imbere ibihugu byombi. Uruzinduko kandi rwa Minisitiri Nduhungirehe yajyanye n'abayobozi batandukanye barimo rero abo mu kigo cy'igihugu gishinzwe iterambere RDB ndetse ikindi kandi hakaba harimo n'abayobozi bo muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Bo bose rero ni bamwe bajyanye nawe muri uru ruzinduko kugira ngo barebere hamwe uburyo bakomeza kunoza umubano w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Pakistan. Pakistan rero ni kimwe mu bihugu bikomeye cyane kabisa, ni kimwe mu bihugu nabyo bifite izina. U Rwanda ku birebana na diplomasi ni igihugu kimaze kwiyubaka, by'umwihariko rero cyagiye kigaragaza ubushake mu gukorana n'ibindi bihugu, by'umwihariko rero ibihugu bitandukanye ndetse no mu kureshya abashoramari mu gushora imari yabo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byakunze kugaragara ko rero igihugu cy'u Rwanda gitanga amahirwe mu ishoramari ry'abanyamahanga cyane cyane abaturutse hanze y'igihugu. Hajya hashyirwaho rero uburyo bwinshi butandukanye bwo kureshya abashoramari wo gutuma rero bagaragaza cyangwa se bagakora ibikorwa byabo byinshi bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Kuzana abashoramari b'abanyamahanga mu gihugu kimwe mu bintu rero byagize umusaruro cyane mu mibereho y'abaturage ndetse no mu bindi bikorwa birimo rero ibijyanye no kubaka igihugu mu nzego zitandukanye, cyane cyane rero bigendanye n'ibikorwa bitandukanye by'ishoramari yaba ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu. Ni byinshi bitandukanye rero byaganiriweho ku mpande zombi, byinshi bitandukanye kandi ibihugu byombi bizakomeza gushyiramo imbaraga mu kunoza umubano. Reka mbashimire rero, mbifurize gukomeza
komeza kunogerwa na gahunda zacu z'amakuru tugutegurira umunsi ku munsi 5 kuri 5 ujya munsi iyo video yawe kandi ukora kuri subscribe cyangwa se s'abone kugira ngo ujye wambere mu kuba wabasha kubona amakuru mu gihe tumaze kuyategura ndetse no kuyatunganya mu buryo bugezweho 5 kuri 5. Isi yose rero ikaba iri mu bihe rero bikomeye cyane by'umwihariko nyuma y'urupfu rwa Papa Francis witabye Imana rero azize stroke nkuko amakuru yagiye agaragara turutse Vatican akomeza kugenda bigarukaho. Uyu mugabo rero akaba yarazize stroke ndetse no guhagarara k'umutima, akaba rimwe rero mu byatangajwe ko yaba yarazize nkuko byagiye agaragara. Umunsi mwiza.